program. U Udruženju književnika Srbije novinar i urednik u programu za dijasporu RTS-a Vladan Rakić predstavio je dve nove zbirke poezije Nebeske verige i Večno Kosovo iza iskrenja. Pradedovske reči dobiše čarnoevske oblike bola i nadanja, dok vekovna ognjišta progovoriše u Parakinovom srcu Srbije današnjih stradanja. Stihovi su pesme priče kosovskih freski koju je Vladan Rakić posvetio patrijarhu Pavlu. Pored nje u četvrtom dopunjenom izdanju knjige Večno Kosovo iza iskrenja nalaze se sve pesme koje je pesnik napisao o Kosovu od prvog objavljivanja ove zbirke 1990. godine do sada. Pesma namenjena Lazaru Vučkoviću, čiju sam nagradu krajem godine poneo, pesma Velikoj Hoči, Orahovcu, znači Gračanici, Dečanima, znači sad je sve unutra. Za iskrenje, znači to je završeno kao drugi deo knjige gde ima mislene, refleksivne, ljubavne poezije, znači i to daje vitalnost možda toj borbi za Kosovo, ta ljubav, znači sve se nekako prepliče i povezano i isprepletano. Ništa nije slučajno u knjizi i nije slučajan takav naslov. Poetiku Vladana Rakića odlikuje i slobodan moderan stih i rima, neobična, raskošna i snažna misao, napisao je Milutin Đuričković, član Evropske akademije nauka i umetnosti. Istovremeno, pesnik je sklon stvaranju neobičnih kovanica i neologizama i mnoge pesme posvetio je prijateljima, saradnicima i posebno pesnicima. Ja ne tražim inspiraciju, inspiracija pronalazi mene. Znači, to se samo desi, kapne, dešava mi se da u toku noći, recimo čitajući Močina Stasijevića, njegove lirske krugove, napišemo 18 pesama. To je trećina zbirke. Znači, inspiracija kad krene, kad to počne da navire, znači nekad nema po 6 meseci ni jedne pesme, ni jednog stiha, ali onda kad krene, onda je to bujica, lavina. Tako nastaju sve pesme, pa i ove u novoj zbirci Nebeske verige, koje takođe govore o Kosovu i ljubavi. Poemu Govor zvezda, za koju je nedavno dobio nagradu Pjesma nad pjesmama, Vladan Rakić napisao je u Berlinu u jednom dahu. Mene je uhvatilo takvo neko ushićenje, kao da sam se nakačio na neki kosmički kanal, kad sam pročitao, kad sam vidio šta sam je napisao, kako to moćno zvuči, nešto najlepše što sam nikad napisao, meni krenule suze, tako da sam i pocrvenao kao po neki, ali i suze krenule same od sebe. Kao novinar i urednik, Vladan Rakić se trudi da u priloge i emisije unese neku pesničku notu. To mu, kaže, ponekad stvara slatke muke. Ja mislim da je jezik, tu se složio i profesor Hodel, inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti, direktor slavistike u Hamburgu, kaže da je jezik živi organizam, radi i treba ga inovirati. Inače, ako ga ne inoviramo, on će izumreti na duže staze. A to je u stvari najviše funkcija i misija po meni pesnika i književnika. Naravno i novinara. I taj novinar u meni inovira pomalo i on. Za svoju književnost Vladan Rakić dobio je 26 nagrada. Član je Udruženja književnika Srbije i Saveza pisaca Nemačke. On je posrednik i graditelj mostova između srpskog i nemačkog naroda. Napisao je Nobelovac Günter Grass.